Tapi jenengan ampun nganu Mbak. Ampun posroyo apa maksudnya? Ampun kesusu. Mungkin masuk jenengan kita sehat tapi langsung nyakit-nyakit mrikine luka. Koyo. Itu tetap dikira-kira. Nah pertama-tama ampun langsung kata janggai. Mungkin langsung kata. Ini kalau lebih tetap bacot tambah. Ini kan Jago nggih. Nah, ini jenengan iki mungkin rada ageng ngandhape, Mbak. Nah, niku kedahan apa jenenge? Rada sesek napa niku. Soale ngene jenengan kaki niku sing pucuk luwih gedhe. paling pas jenjol niku. Nggih, kudune ditali niku, Mbak. Kudune kalau iki. Pun ditali mboten kalau iki. Anak keras iki ya. Pasti nggih anu. Pas jenjol niku lho, Pak. Nggih, nggih niku lho nggih. Sing ngoten nggih. Nggih. Niku mungkin sudah suwe. Nganu, alit. Padang nganggo Ditali nggih. Ngandap nih. Bentar, lama boleh Mbak, tapi maju tebih nggih. Rada ada iki mlakune ampun maju-maju kali tongkate, kali bolkere. Terus lah betul. Nah, maju mulai. Mungkin nek kemajuan saged geblak, Mbak. Nah, diparingi sepas. Nggih. Apa nggih bocahan condong ke depan biar enggak jatuh. Ini mana kecil niku nggih niki ketebin anu jatah. Lah nggih, jangan tebih sithik mawon nggih. Kayak dereng mari pun ketebin sampun jatah. Nah, jenengan kemajuan mesti tiba. Lagi ini keket iki. Ora lek ngadeg gak bocane kok ora soalnya. Yo gila diri to. Yo iso mawon. Sergap tapi amat damu-damu. Sedalu leren. Mungkin langsung suwe anu licin awal-awal. Tentunya sedalu leren itu tujuannya mulai misalnya kapal. Nah, melangkah itu bahkan kamu jajan ya tuh di tungkainya itu. Tungkainya itu. Ya, posisinya bener posisinya tuh. Mungkin posisinya itu kita butuh apa? Kalau kita keren, gitu. Tadi kita tungkai. Ya, betul. Akhirnya kita tungkai. Guntingin ya. Mungkin dekernya mau dugi, mau deker mau paling sakit. Lebih